Ej ekipa i dobrodošli nazad na kanal. Danas pričamo o jednoj sceni koja je sve ostavila bez teksta. Šta Kara Aslani kriju u podrumu? Šta to Emirhan gleda? I da li je bio na korak do otkrivanja najveće porodične tajne? Mnogo vas u komentarima piše da mislite kako je u podrumu neko zatvoren. I znate šta? Možda ste u pravu. Na društvenim mrežama već kruži teorije da Emirhan tamo skriva svoju bivšu suprugu. Da, dobro ste čuli. Navodno, on je ranije bio oženjen, ali je žena završila u mentalnoj bolnici. Neki kažu da je bila bolesna, a drugi da ju je upravo on doveo do ludila. I sada dolazi najšokantniji dio. Žena zna sve mračne tajne porodice Kara Aslan, zato je prema nekim izvorima drže skrivenu u podrumu. Ako se ovo ispostavi kao istina, ovo bi mogao biti najveći obrt u seriji do sada. A sada prije nego što završimo, napišite mi u komentarima, vjerujete li da je Emirhan stvarno skriva i mislite li da je ovo sve samo jedna laž. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i uključiti zvonce jer uskoro stiže još jedna teorija o Ainadaki Yabanji. Vidimo se uskoro.